Planeta Zemlja je naš zajednički dom. Održivi razvoj kroz aktivizam građana za našu jedinu planetu Zemlju. Mlade iz Bosanskog Petrovca, Bihaća i Bosanske Krupe učestvovale su u projektu Obrazovanjem za održivi razvoj do aktivnog građanstva. Probudimo se i utičemo na našu planetu, spasimo našu planetu, jer mi mladi možemo i želimo da pomognemo. Kroz grupne rasprave i radionice poslali su snažne poruke o važnosti obrazovanja i aktivizma za razvoj društva koji mora biti održiv. Moramo osvijestiti naše društvo, osvijestiti sami sebe i kako osvijestimo sebe, tako i druge ljude putem društvenih mreža, medija, novina i slično.